sithe esikhumbuzweni sikaMeyi lathi manje angabibikho umuntu ozothi makukhulunywa indaba kababamkhulu besethi yena hayi ayinjalo lenkulumo siyayazi thina yakithi kwamthethwa kwasha kwacima wathi nje iphele leyo nto ngoba akekho umuntu owayekhona ngesikhathi kababamkhulu manje ukhona mncane ngendlela esimangaliso nombani okhuluma indaba babamkhulu wayixoxelo ngakho ke umuntu akasho lokho akuzwa ngobabamkhulu ayibonkosi manje ngijabuleke nami ukuthi ngiguqe ezweni lobuNazaretha lelizwe ngithwele lobuNazaretha lonke lelizwe ngishihlahla ezamaNazaretha ngishintuthwane konke nje kula ababamthethwa zinduna nje bagadela unyazi izwe lonyazi leli amen 174 isihlabelelo esisho kanye ezweni lonyazi batwana benkosi unyazi lwanikwa lelizwe ngo1928 kuphakama itili la aso
Ngiyaxolisa unqamla sihlabelelo senkosi batwana benkosi isikhathi somsebenzi sibuthene lapha ngomsebenzi batwana benkosi sibuthene lapha ngokuzoyinxusela ukuthi uze inkosi ungisize ngingene nami ekuphakameni amasanga ngakavalwa ngoba izizwe zomhlaba sekuhamba uKristu zasala izizwe namhlanje balindile bathi abanye bathi inkosi izobuya uthi uShembe manje sesizwile inkosi isekuphakameni kuthiwa kulelizwe kulenhlabathi asingeze ukugibela masiya kuyo esikuyo nje manje nayo lenhlabathi sikuyo nje sesiphumela sachitha sashobinga sikuyo nje sikuyo akukho ukuthi kambe kulelozwe leli street zakhona ubani eJerusalem kambe kwakunjani sinento ekithi ephathekayo batwana benkosi kulelizwe kulenhlabathi ngonyaka ka1928 inkosi yayiphethe lelizwe kuthiwa yahlatshwa umkhuhlane yadunguzela kakhulu inkosi izizwe zomhlaba bezilindele inkosi manje sezizwile Kolabanta abahlele edrobheni abahumayo uyithende zimnyama bathi ungamshangisho ngemvubu noma geze kodwa ubheka abantu abathanda unyazi bahle kanjani amen bazokhuluma ngokwakheka komuntu bazokhala ukukhuluma ngokwakheka komphefumulo womuntu inkosi bambekile kakhulu twakathunyelwa yathi inkosi iyabathuma ibambekile inkosi yabathetho yatha
kwanjwe kuyolandwa ushembe uphi ule ebukhosini kwambona akwambonamba emzini wakhe emikhayideni komfundi sicela ayisikhuluma kamnandi unyazi losivulele manje awulozu lokho ayi uculu wayishiya lento oyikhuluma ke wena icwase la ngayishiya khona yakho namunyazi kuthe nama ngishayela ngezwe khona uma iphuma ithunywa ihamba kanjwa ngenyawo 1928 awu kodwa kwaze yamnandi indaba kaShembe 1928 kule nhlabathi lesigoqe kuyo sithi iphuma ithunywa ihambile siyabika indaba zeitafu lezi uthi ingane ihamba ngeitafu sahamba ngenyawo yoshona le yoshayela ngabuyapi hambela ngakagezwe emhlabeni mawugeza kuthi uyapi nendlela hawu sale konakala ngapha inkosi ikhothame inkosi ikhothame khothama ke sihloniphe sisho ukuthi inkosi sishonile hawu phuthumani nibiza laba abantu abathunyiwe sekonakele sebehambela ubala bazomlandela ubala uShembe kuphuma ezinye ithunywa ixosha lezi sehamba hayi lutho engayifici seyibuye sifike lezi yathunywa zimthatha uShembe lapha zibuye nayo uShembe uyafika uShembe lapha kwamthetho ebukhosini sehlangabezwa ukujapha uncebe yenkosi bathe bephuma nje abeyokulanda inkosi yesala ikhothama kayisekhe inkosi incebe yenkosi izizwe zomhlaba bezilindele inkosi kwakusho kulelizwe bakithi uma intombi izoqoma bomama ngoba nayaqoma nizenbe omama nje uma intombi izoqoma ngamqoma nomuntu obhala incwadi nje ephepheni athi ngiyakuthanda ayimazi kodwa ngiyakuthanda mina kodwa intombi iqoma umuntu ofika namazolo abonakala awungani kwethu bakithi izoqoma lo intombi kwakushiwo uNkulunkulu wayikhuluma kulelizwe kufanele kulandelwe yena kulelizwe athi uShembayi ayihambile inkosi izovuka ubani lo kule nhlabathi le ingcwele njalo le nhlabathi yoniwa yimi nawe ngisahamba ngemzini wami mningi ngimezi la cha ngisakwazi umzi wakho ntimbi thamba bathi mayivu nithi ngilele nje la endlini saphumula hambile uShembe washona kulo muzi wakho khona la kwamthethwa yasale yavuka ngempela inkosi hawu ubuShembe hayi ulapha thethwa theso mvusa mawusufikile usaphumula wakhaba isigijimi futhi siyomlanda uShembe kule ndawo engigoqe kuyo nami ngimkhulu namhlanje ngigoqe endaweni enkulu kangaka kodwa ke phela ngimkhulu ngokuthandwa uNkulunkulu angazi mina noma ngiyazenza ngithi ngibe mkhulu ke ngokuyiphatha kwami ngendlela kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uthi uyakwenza uyasenza siyawa thina siyabuthwa siyadilika bathi yafika inkosi yamaNazaretha bathi ngivusa wayivusa wayigona inkosi yabathethwa kwenziwe isivumelwano yathi inkosi yamthethwa bese ngihambile kodwa ngihambe kabi Shembe kunento ebengifuna ukuyishiya kuwe yathi ngishiyizwe la kwamthetho ngeke ngizakusho ukuningi ivumelwano zinomsindo phakathi abanye bayiphika wathi ngishintuthwane thina sithesikhula singemaNazaretha besizwa sile kwaMpukunyoni kuthiwa kwamthethwa awukho umshado ngeSabatha awukho umncwabo ngeSabatha awukho umlilo ngeSabatha ayikho ingulube kwamthetho iyapi ingulube kwamthetho manje bathi bani mabeqedwe isivumelwano yasiyathula inkosi yomthetho asethi uShembayi sehambile ke manje wasemlalisa phansi umuntu onjani loyo ifanele yini indaba yakhe yonakale kimi ngiyoba yini mina mangithi mina ngisho wena ngoba ubushiyanga ubunsizwa bakho nobungozi bakho ubudoda bakho bokuthi unembokotha ukushiyanga ungene nakho la uyolungani ngalobo bunsizwa bakho kulamajika alo muntu owayikwazi ukuvusa umuntu esefile ofizolo akhulume naye namhlanje
izizwe zomhlaba beyilindele inkosi. Sibutheneke abantwana benkosi sizosebenza umsebenzi kaNkulunkulu. Sengithi ngiyabheka la encwadini yami angikutholi into engangayibona lapha bethi ngithanda ukuthi ngifunde ebikhuluma ngokusebenza umsebenzi kaNkulunkulu ukuthi bafowethu inkosi lobe lapho ukuthi uma usebenza umsebenzi kaNkulunkulu ngokukhuthala nangokuzinikela ngenhliziyo yakho yonke kuthethelelwa nezono owazenza ungazazi wena uthi kula encwadini yomncwabo ukuthi seki uyashisa phela la ngikhona uwenza mathanda angisazi manje kade ngiyifunda nje ngiyibonile ngaze ngayithanda le ncwadi ngayiphatha beyithi ngothola ithuba na kumphathi uyahlelo ngifunde leyo ndawo angisakuboni ke manje kuthi uyothethelelwa ngishizono owazenza ungazi ukuthi wenza isono kodwa ngokwenza umsebenzi kaNkulunkulu lo singawo la uyothethelelwa isono. Njengoba silapha nje abantwana benkosi lolu hlangano lo lesihlanganele la lokulele emnikelo ebizwa ngomvuzo omkhulu sinezinto eziningi izibusiso neziqhama nezimangaliso esezenzekile zemthandazo ithandazwa khona la. Konsizo komkholazi kanikelwa lapha emnothweni khanda umuzi ifonela umfowabo umfonela akayona Nazareth akakho mthamba akakho la khona umfana wakhe umfana suka mfana baba wale mfana ufonela bisomncane lo mhlala phansi mfana enyanga mhlambe ezisithupha ezu8 edlule usegoli lo mntwana insizwa nje nayo le ngithi umfana wakubo ubaba omncane walo mfana buti uyaphila usho uyakhala ekseni uyakhala kakhulu buti ngibone ushonile buti ufile kumncwabo wakho waze wathatha ibhokisi lakho lomncwabo ufakwe ebhokisini labekwe lolini yahamba kunamathuna kubo ngale yahamba iloli semathuneni ngibona ubaba wethu ukhofu ngalo zeqhunu wathi uyena okulandile kuthatha kahanjwa kukhala kubuhlungu ufile ngingumhambi emhlabeni wahlabeka lo mfana sifuthe nje sensizwa singaka siyiphoyisa la esiqewini wavela wahlabeka lo mfana bathe fail izinso fail inhliziyo uBP ko 290 engaziwa uhlale lapha eGarden Clinic ngaze mo 24 noma 26 ka August engenile engaboni lutho kwaze kwashaya umhla ka2 ozophaphama umhla ka2 ngomhla ka2 ezophaphama uthi ubone ongena khona emnothweni izizwe zomhlaba bezilindele inkosi ubone ongena emnothweni kusinwa kakhulu inhlansuthi wanqamloza wafika ngasendlini la kunobaba khona wacela inkosazana imbiko waphuma ubaba yena ufika kubaba ukhuluma uyadabuka ngoba akekho bengizomnika umbhobho ethi akayikhulumela baba yena usebika ngokuthi ufile nuze lapha manje ufile ufuni wathi ubaba awufile awubaba ngifile awufile wena hamba buyele emuva buyele ngwaphaphama ukhona usekhaya basikhuluma
lento singayo lapha ke sidikiwe nakushembe ushembe kangazi kwenzakalani ngaye uma simthanda ngempela ushembe ngeqiniso kunomthetho wengunguluzi la ngaphandle othi ma ufuna ukushela intombi enengane iphethe ingane ufike udlalisa ingane mase kuhleka ingane unini uzojabulisa uyangena angisheli phela nina ngingamanaza athi ngiyanixoxela ngithi mina ngake ngaphela ngale udlalisa lento yakhe bese eyajabula manje udlalisa ingane nje uqondile yona uqondo unini manje njengoba sizela umuntu owenza into enhle kaShembe ngoba thina sithanda uShembe siqonda uShembe simzondelana nto bangaka basolayo uzondelwane manje umuntu akasabizwa ngani ukuthi hawu mshumayela ukhumalo awuze lapha mtaka amaculo cha lapha nalapha ungenzi kahle kuyakuthuna noma akwenziwa nje namakhonza uShembe uzondelwane manje umuntu enza into enhle ngento yethu esiyithanda simthanda kanjani uShembe na njengoba sihlangene ngokuzonikela umnikelo kaShembe ozoshawa ekomdini la ekhaya usale ekomdini la ekhaya wenze na umuzi idingo za na umuzi kaShembe esimthanda unyazi lwezulu pho abantu babenzela uShembe leyo nto balwiselana ngiyabonga thethwa ngaphambi kaNkulunkulu nebandla lonke amazwi uNkulunkulu asengiphile wona abantwana benkosi ngeke ngiphike nokuvuleka kwamakhabethe abantwana benkosi kodwa bagcotshwa icala lo bakithi ngoba sinolimo lweshezayo Nkosi kusisana kuswele